Bibrem nkomo esanse eno ada meka to se openya ne din de Patrice Mochepe doctor abeko Senegal na okono yese ya proba okono sa na probo no ewunsem nyina abata se enya sam ketwa na bata onsa Morocco de Senegal wo mo banta kakra eno ye trophy obo kwade AFCON no na eno na tese sisi asam na kasa de okas na eno ada na CAF president ekohe na woni eye Senegal mampanyi ana tese ekoko shaye openya ne din edify na omukosha ewo Dakar na enkomodi amense eka yese openyi ne ba na ebisa se ne kwanso no so ne kwanso boko problem bi anim na another anya president fine kwa na wokoye wo sports minister atese ne din edi Dian Gaye Kadi Dian Gaye wono na oho ana omusu FA president wono so adese Abdullahi Fa no no so hobby ana teso mukosia ana sisi na acting general secretary wo free Nigeria Samson Adamu enso ekobi na omuko nyina yese another mekato so omusi enya sa trophy ne nkomo no mu babedi emom omuko aprobo ewa bibrem ha se na ebe ya bibrem ayago kansie no ebetimi atumpon ye pa eninti ana tese omoba Senegal omama ne ba omde koye no ana fi CAF president Mochepe etem se AFCON no waba ezo di nkobo kakra na di obetimi aka ate Senegal president ne se AFCON won sensem no je tienie asem na kwakopie mu ewo court of arbitration for sports eno ewo cast nsem ti no on pese obeka won nsem bia na o gidi ye pa se wiase nyina kubaten a aba na gukanse won nsem ene ne mra so mu enso edim ntitima ye pa na aso asem no ento odim so mbedi ne frenchem di odi bem no ebekọ di ama no di odi fon so ebekọ di ama no ento on de enya de so betimi aka bibia ade afa ho emam de obetimi aka nyina ne se ebibire mu omo ta se football no ebetimi aso ama nyina ani ama nyina hu se eba bibire mu asabi omunye yimu ewo football mu ala nya se ebi omuni oman we na ekenti no aso bo ka bi di ama oman we anaso omuni we nka ento ono ka CAF president wono support oman we wo so oje nipa 1.6 billion enim we bibire mu ha atese agokansie mu odano ento nya de so obeye niam emwa ama abibire mu agokansie enso enkwa ni mu da ento oma Senegal mampanyi enso atiase ye pa ani ebisa nso okay yate se medals no Moses Senegal for enfamna na medals no so command say na sitia ana o se asem wo besaka say ne on kan 10 times one kan 100 times kra jobeka no beka esa asem no ade no waka so omunya ndi wie na asem aye ni wie de usi da ji hu trophy and this ansem na nema bante anya no kra wo medi trophy mfamfiri obi ansem ana o medi medals mfamfiri obi ansem nemom so mudi asem no wie ewo aye cast wie court of arbitration na fe abase se Morocco for ana yase agimo edimo amade a edu sa brand de yase Senegal for de aye medals ne trophies ni nyina enso eba no ye nsem kakra so a aye Dr. Patrice Mochepe edi tutwa ewo dwumadie so na no pa ye ka che de ma mate se enanso wo Morocco na Morocco nso wo no ensam na ode ko Senegal no eno abi na ode ko Morocco na fe wakwakwatwa so enso ho eno enso ya bibrem aprobo atese agokanse no peyin pa Patrice Mochepe etua no ode tutwa ewo dwumadie so na no pa ye ketire e dia ma away from that ma menko din koma kakre UEFA Conference League eno so matches ni bi ho Rayo Vallecano quarter final wo mo any AEK Athens ana wo mo ebo menso 5 woman Strobak ebebo Ezat Akma akwakoto sector Donetsk na Crystal Palace atena fie ebo aye adese wusomo enso ane aye Fiorentina ana di se nti we matches ebetotwa ewo UEFA Conference League UEFA Europa League omosu quarter final ene matches ebas in fact another kwampo de baako etotwa esanse ohia Sporting aye Braga ewo Portugal no ada womo ane Real Betis ebo 1-1 adese na Bologna womo tenafie o Ile womonso ani Aston Villa ana ebo afi so Villa game no yebenya Freiburg ewo Germany womani Celta Vigo ana ebo Nottingham Forest ekwakoto FC Porto enso ewo Portugal no mu game na tima twene eno matches etodwa ewo UEFA Europa League ena no pay me ketire edema away from that mamenko UEFA Champions League eno that do say due eno under 11 minutes na wanya go edema PSG wabra womani Liverpool eboye
Parc de Prince France me pato on the 65th minute ana Vinta Falescalia and so enya another goal at the Emma team and the Tina the PSG wakuni ba we sa 2 goals na wamu wo so enya de se Liverpool bobo kono and so team ba akokra and ye de no ada total e wo tumade so ene anopa me ka tire kakra and so edema na PSG team no since omene Tottenham Hotspur and so abo UEFA Super Cup no enya de so omonso no and England opponent bia Asia after so metima so mo on the 6 matches no 6 straight wins and a PSG bobo kono and so enya two teams and nyina e kama edimomo na Vinta Falescalia yaka player ni jana so obeka akoda ne April na before say round of 16 fair leg no ana Branton ebaye wababebo game man of the match akwadi amakoda no afe ayade say round of 16 ya second leg and also Vinta Falescalia man of the match akwadi amano yeba quarter final fair leg and also eno ada wo game man of the match asa akwadi amakoda no and the PSG for the year pass after the plan no afi the akura na ya very stronger eno yankoba kakwa so etoja e wo dwumade so na anso takwa akoka se mi papa yi asa ne ho ya wa kakra eno ada mo amesala at bench wa ma branti ya mobi munsu hia ne se mu hie enkrofo eba no so mo bomo ani ebo game we ne ko bi sa Liverpool head coach and so to say adenti anu ama Mohamed Salah mobi no say sabon na ka be 20 ni 25 minutes no ni defend sent no ni pese Mohamed Salah ye reserve no ana say ye manage na home say na be ya matches aka no watima bobi na manfo say opeyi was be there say sabio header and so anto mo papa and team anu ye nsema openya ni tinari and slot at the eba e wo dwumadie so na anu see any PSG game no boy first half no mo had here first half game ya boy no you see after say do say dwe enya ni goal no ne ya ba first half ni nyina no you see PSG ball possession no 74%. Liverpool enya 26%. Eba no short bar. And also say Liverpool time PSG ebo 8 shot no mo de 0-0 short bar ko kroma mobi. Afe shot on target ni PSG ebo mako 9. Liverpool omumo ma mobi na mbezi de enya ho target. Afe so eba no expected goals your friend SG so first half no we PSG na 0.64 goals SG and no mdinya 1 goal on the 11 minute Liverpool there 0-0-0-0 after about the chances creation Liverpool team no woman create one chance cry better PSG create one big chance and about accurate passes PSG about 325 accurate passes Liverpool for nyamianim abo 83 amateur said we ma na tese ade na ha adwene ye pa kona mom ana Liverpool nya mu ba ko ntutimi se ball na no adom ko boy ne de omu hwie yankasa wo ma anya hwe na yesi kamia se ba be ye ade ye first ever Liverpool se wo mu bo game 45 minutes na total shot yes you ata so mu mbo ba ko kra wo mu ezi 0-0 in fact nyam hanim ne yambo Liverpool aba so na o ma ya de papa mo ye mo se ye ne nya de Chelsea na wo nya de and mama PSG asem ya kwa de say chance ye creative Liverpool 45 minutes no shot on target o wo ma mokokra mama se mama mu ya de ya pon game na Van Dijk say yanka mo obi anja say team no mbo mo na wi say fa na nyina mo no mo gi Champions League do edition mo na so dey say na say league so entrofo digi ni ade sam so ma gibi ntino ada champion na na champion ta fo mi no akwakosi aso obo ba kwa ba so no say nyame anim ni adwa da de si ene de Liverpool team no ma nya home enkrofo ne bom papa enti eno ye nkoma kakwan so ene Van Dijk mu ade tuta e wo dwuma de so no da Barcelona wo mu so game ne tota abranta ne dinari Julian Alvarez ene Alexander Soloff enso enya 2 goals no adi Atletico Madrid boboko no eno da akoda no pa okuba se ekokodi record de na eno we kwampo de time ko menkonko gina we kwampo nche kwabna de tenie yezo we Barcelona team na say efi 2016 e band there neman ko yemfa ma Barcelona eza say 2016 Atletico Madrid and you mu film semi final after 2017 and also Juventus quarter final 2018 AS Roma and also no on aggregate and also mu film e knockout stage
2019 knockout state Liverpool na yomu free 2020 knockout state Bayern knockout state eno PSG eno ye 2021 round of 16 2022 so group stages ana Barcelona free 2022 ya 2024 and also the same thing 2023 the same thing knockout stage and about 2025 and also semi-finals and ye yomu free 2026 ya ba enso the Atletico Madrid yazi ya wese bi Atletico ebetima ya se adwuma no dia eno ye Barcelona na Barca say Omakoda no yesi konsuo de bo ahia no kwabena we a typical example Barcelona for say Pau Kubase no omahwe nyamie no makoda no sabi odi nsemu na say obi ntimi nka entra brante no ezanze Barca for say ohwe aye na no da ya wobu game ya womo penalty omo ya against Madrid 2024 say Lucas Vazquez die Pau Kubase ko ya le kotwae ana sade ne bae ano so ye bae against Benfica Pau Kubasi ya penalty no akwakoye Pau Kubasi eno so money mad the airbo return eno so the same thing Pau Kubasi ekokoye Pau Kubasi the same thing ya womna le club be bawo eno so kokoye foul ewie na teso manyasem wo Pau Kubasi ya nano da kodi yellow card against Borussia Dortmund ya hwe ya penalty nano da Pau Kubasi kro against Inter eno so penalty ento madwin wan sa koda we die nyame anim ne konsuo na ebo ahina no typical example pa ene sa koda we ene ye reporter etoja ewo dwumadi esuna etolo ani ate sebe 20 years ne kwabena Atletico Madrid nkonko sewo Camp Nou Mafia 20 years no sisi ade etolo the first win wakwa konya Julian Alvarez nso entra ne kwa ne se ekwade ama abantense nani adie pa na no da free kick ewo training grounds no watra ya bo be nsia ni nyina wanhye kokra but no ada de baako etimi FM de man sam ne doso but abusia ebre eni afa se de mu hu de we asia kona endi kwabra de aye de mamemfa ensia ja etina ye nyabra na de aka na yetimi enso atwa so wansise ahudu nyina so de abusia yede masia okay why there but and then per se any say before Kransana yala no mso betumi abamna